ariko ubundi abakene mupfana n'iki no kwitambika abakire? Ufashwe n'iki rukwirukanswa n'iki mugabo? Abakene ni mutana no kwiyenza. Abantu bagufi ntibatana n'umushinga. Uravuze ngo ndi mugufi? Njya mvugana n'abantu bibikura. Ariko si uyu mukene ari kuganira n'iki n'uyu mukire? Ariko si ibyo birakureba. Twari dufitanye gahunda. Niwambwiraga ko ushaka akazi. Twari dufitanye gahunda, ariko si utanga akazi ari hehe? Ubu si n'uyu nguyu kandi. Umutima ndikira umenyereye na muri koma. Umutima ndikira umenyereye na muri koma. Na muri koma. Ariko ubundi abakene mupfana n'iki no kwitambika abakire? Ufashwe n'iki rukwirukanswa n'iki mugabo? Abakene ni mutana no kwiyenza. Ariko si iki? Ariko si ukomeje gahunda zawe nanjye ngakomeza izanjye aricyo byaba bitwaye? Kushikoye. Nshikora ngiye wanyu. Abantu bagufi ntibatana n'umushinga. Uravuze ngo ndi mugufi? Njya mvugana n'abantu bibikura. Uraho boss? Ko watinze. Ndubatse madamu n'abana ntago ntari kubasiga niruka. Nabanje gutunganya gahunda naka nibyo baraza urabyumva nawe. Nabyumvishe nta kibazo, reka tuganire kuri business. Ariko si uyu mukene ari kuganira n'iki n'uyu mukire? Ariko si ibyo birakureba. Twari dufitanye gahunda. Niwambwiraga ko ushaka akazi. Twari dufitanye gahunda, ariko si utanga akazi ari hehe? Ubu si n'uyu nguyu kandi. Uyu mutindi niwe najya gukorera ufite telefoni yamenetse yabona amafaranga amaye. Yanjye tuzi. Si wansabye akazi ko kuvidura tuwareze. Kuri ubwo rwego mwana. Ndi umugabo wihaye. Ntabwo umutindi yama akazi ngo mpeme. Allo? Nakumva. Mufate za miliyoni 500 muzishire kuri konti yanjye. Sindi 800 muzifate mukoreho 200 muhemba abakozi. Na boss rwose mbabarira pe. Abana banye ndabagaburira ikira. Indangagaciro nizo za mbere. Kwicisha bugufi nibyo byambere.